učestvovao u pilotiranju projekta novih osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja godine uzleta i takođe smo za ove skoro 3 godine radili na građenju i promovisanju zajedništva kako između nas, vrtića i jaslica, tako između nas i porodice i lokalne zajednice. S obzirom da su jaslice u pitanju, kada smo razmišljali na koji način da uredimo ovaj zajednički prostor, uvek imamo na umu ove stvari. Rukovodimo se kriterijumima za uređenje fizičke sredine koji se nalaze u našim osnovama i prostor uvek mora da bude inspirativan, začudan, da poziva decu na igru i da odražava zajedničko učešće dece i vaspitača. Sa leve strane, kada se uđe u hol jaslica, nalazi se panel sa principima novih osnova programa. Kako oni žive u realnom kontekstu. Ove fotografije ilustruju sve aktivnosti kroz koje prolazimo u toku jednog projekta i kako su principi zapravo podržani u realnom programu. Ispod njih se nalazi interaktivni panel gde deca lopticama i tubama rol papira manipulišu dok dolaze u jaslice. Sa desne strane, s obzirom da su jaslice u pitanju, ima dosta materijala za bogaćenje senzornih iskustava. Deca ih opipavaju, oni su različite teksture, kao što vidite, daju različite refleksije. Svi ovi materijali dostupni su deci gde se sa njima prvo igrala kroz aktivno učešće u projektu, a zatim su uz pomoć vaspitača zajedno nastali ovi začudni mobili. Deca u hodnicima sada mogu da istražuju i otkrivaju materijale na drugačiji način, da to iskustvo dele sa decom iz drugih grupa, mogu da se igraju sa roditeljima i drugom decom i pri dolasku u vrtić dok su u vrtiću i kad odlaze. To radi i roditelji. Oni nam upravo govore da u dolasku i odlasku ostaju duže sa svojim decom, da je njima inspirativno da se igraju sa decom. Deca sada imaju mogućnosti da tokom dana budu u različitim prostorima i da iskustveno prožive prostore koje vole u vrtiću jer se u njima dobro osjećaju. Ovo su sad začudni panoi na drugačiji način. Oni više nisu jednolični, smešteni samo na jednom mestu. Nalaze se u svim zajedničkim prostorima jer odražavaju sve ono kroz što prolazimo tokom naših projekata. Ovo je takođe vrsta panoa, mreža, koja je nastala u istoimenom projektu gde se nalaze fotografije sa svim onim kroz što deca prolaze radeći na ovom projektu. Ponešto iz prethodnih projekata se zadrži u svakom prostoru za igru kako bi podsjećalo dete na proživljeno iskustvo i time bogatilo svoje doživljaje. I zbog toga kažemo da je ovo učenje dugoročnije jer omogućava detetu da proigravajući sve ove materijale stvara doživlje, prepoznaje svoj doprinos u nastanku svakog od ovih produkata i želi tu svoju radost da podeli sa ostalima. A to je i ovo zajedničko mesto okupljanja dece i roditelja. Braća, sestara. Tu zajedno crtaju, prelistavaju portfolije, pričaju. Na taj način, zajedničkim prostorom promovišemo zajedništvo kao i samostalnost, samoinicijativu, saradnju, istraživanje i deljenje igre sa drugima. To radimo tako što deci nudimo u zajedničkim prostorima raznovrsne materijale koji su sada i njima inspirativni za istraživanje. Kao što smo rekli, ovo su neki od produkata koji se nalaze u hodnicima našim iz zajedničkih projekata. Neki od njih su stari upravo da bi podsjećali decu na proživljeno iskustvo, a neki su nastali iz trenutnih projekata. U vrtiću smo dosta pažnje posvetili građenju naše zajednice i upravo jedan od simbola zajedništva u našem vrtiću su lampioni koji predstavljaju svaku grupu u našem vrtiću i na lampionima su označeni simboli koje su grupe u vrtiću predstavljene. Su hodnici bili samo mesto prolaska roditelji i dece, a danas deca mogu da istražuju i otkrivaju materijale na drugačiji način. Mogu da se igraju sa roditeljima i drugom decom, kako pri dolasku u vrtić, tako i tokom boravka u vrtiću i pri odlasku iz vrtića. I roditelji sada nam kažu da se duže zadržavaju u ovim prostorima, zato što oni u stvari inspirativno deluju i na njih. U prostoru postoji mnoštvo materijala
koje su stalno dostupni deci i pružaju mogućnost deci za različite vrste istraživanja. Odnosno, pružaju mogućnost za raznovrsna senzorna iskustva, za istraživanje tekstura, zatim različitih zvukova, gde deca mogu da istražuju i eksperimentišu, istraživanje pokretom kroz ogledala ili eksperimentisanje kroz različite instalacije. Tako vidite u prostoru različite materijale koji pružaju mogućnost za raznovrsne senzorne doživljaje, taktilne, vizuelne, auditivne, kinestetičke i za različite vrste pismenosti. Tako u prostoru ima mnoštvo mapa, grafikona, skala, skica, slikovnica, knjiga koji podstiču razvoj rane pismenosti kod dece. Svi produkti i materijali koji se nalaze na zidovima vrtića odražavaju proces aktivnosti koji se odvija u sobi, a takođe sa druge strane se nalaze produkti iz projekta gde nude mogućnost deci da svoje iskustva podele sa decom iz drugih grupa, da komuniciraju, sarađuju, da se dopunjuju i razmenjuju idejama, da grade odnose sa okruženjem, vršnjacima i drugim odraslima. Predmeti i materijali u prostoru provociraju kod dece estetski doživljaj i začudnost, što je veoma važno za stvaralački odnos deteta prema svetu, njegovu stalnu upitanost i potrebu za istraživanje. Tako deca imaju mogućnost da tokom dana borave u različitim prostorima i da iskustveno prožive prostor koji vole u vrtiću, da se u njemu osjećaju sigurno, da im bude prijatno u tom prostoru. U njima mogu da menjaju konstrukcije, dograđuju ih sa drugom decom i odraslima i ostave svoj produkt. Tako su zajednički prostori postali mesto gde deca mogu slobodno da borave tokom dana, da biraju čime će da se bave i imaju mogućnost da se druže sa decom iz drugih grupa. Ovo je naša terasa. Na našoj terasi imamo dosta polustrukturiranog, strukturiranog, nestrukturiranog materijala kao i prirodnog materijala. Deca se sa ovim materijalima igraju na sebi svojstven način, istražuju i tako učimo. Na terasi se nalaze i produkti iz različitih naših projekata. Tenda koja je nastala iz projekta Skrovište i u izradi ove tende pomogli su nam naši roditelji zajedno sa decom i decom iz naše grupe i decom iz vrtića. Gume koje su nabavljene iz projekta Gumeno igralište, merdevine koje sada služe za prelaženje i prevazilaženje prepreka, a nastale su iz projekta Most, Lavirint. Boravići u drugoj jaslenoj starijoj grupi na njihovoj terasi, dopao nam se Lavirint, to je iz njihovog projekta Lavirint, pa smo odlučili da napravimo i naš lavirint na terasi. Deca se provlače, igraju. Na našoj terasi borave i deca iz vrtića, zajedno istražujemo i pomažu nam u pravljenju novih produkata. Kada pričamo o terasi, o uređenju terasa, a oslanjajući se na kriterijume za uređenje fizičke sredine, onda moramo da mislimo o tome da prostor treba da bude inspirativan, da poziva decu na igru i da materijali kojima se deca bave budu uvek dostupni u svakom momentu. Deca proigravaju te materijale, igraju se i na taj način bogate svoje doživljaje. Mnogo je produkata koji su nastali u ovom zajedničkom projektu i oni su
prividljivi deci i vrlo su dostupni. Tu su različiti mobajli, kao što možete da vidite, usmerenost na odnose je uvek prisutna, deca pomažu jedni drugima, manje dolaze do konflikata, a upravo zato što je sredina bogata, inspirativna i pruža različite sadržaje. Dvorište je još jedno naše zajedničko mesto koje nam pruža mogućnost za druženje, za igru, različite aktivnosti kao i za učenje. Ono se gradi postepeno kroz zajedničke akcije, uvažavajući pre svega kriterijume navedene u godinama uzleta. Ideja kojom se vodimo u stvaranju tog podsticajnog okruženja nije da ga opremimo skupim spravama i rekvizitima koji liče na igrališta koje se nalaze oko vrtića i koji su tu deci dostupna, već da u građenju tog prostora pre svega učestvuju deca i odrasli iz vrtića, ali i svi drugi koji mogu da pomognu da se te zajedničke ideje i ostvare. Kako bi prostor bio dovoljno inspirativan i obezbedio kontinuitet iskustava i doživljaja, sve što u njemu nastaje stvara se kao deo projekata koji se razvijaju u grupama. Svirate tamo malo.